Povratak u Vizantiju. Zovem se Paltin Notara, potomak sam velikog duksa Luke Notarasa, koji je u trenutku pada Vizantijskog carstva pre više od 500 godina bio poslednji prvi ministar. Moj predak je živeo u Konstantinopolju, prestonici carstva. Kada je umro, ostao je njegov nedovršen rukopis, delom pisan i za vreme same opsade koja je prethodila zauzimanju grada od otomanskih Turaka. Radi se o jednoj vrsti eseja koji oslikavaju čitavu istoriju Vizantijskog carstva od osnivanja do njegovog pada. Kada je moj predak završio pisanje, osjetio je da mu se i samom bliži kraj koji se poklopio sa nestankom čitave jedne civilizacije. Moje putovanje tragovima vizantijske kulture preduzeo sam između ostalog u znak sećanja na tog pretka. A pre svega zato što mi se čini da je Vizantija nakon 11 vekova svog postojanja skoro zaboravljena. Grad u koji se iskrcavam tokom vremena imao je 3 imena. Vizantion, Konstantinopolj i danas Istanbul, simbol savremene Turske. Prolazim kroz Fanar, staru četvrt Konstantinopolja, koji danas nije sačuvao ništa od sjaja nekadašnjih vremena. A od velikih vizantijskih plemićkih porodica koje su ovde živele i koje se dramatično vezuju za sam kraj carstva, u Istanbulu skoro da uopšte nema potomaka. U svojim spisima moj predak često spominje ovu Studiosovu crkvu Svetog Jovana, jednu od najstarijih u gradu. Svaki put kada dođem u Istanbul i kad se nađem na ovom mestu, čini mi se kao da sam u onoj nekadašnjoj Vizantiji. Uostalom, moj predak, veliki duks Luka Notaras, upravo se ovde sklonio u vreme otomanske opsade maja 1453. godine. U ovim teškim danima koji liče na sam kraj carstva, dobio sam želju da sredim svoje komentare o njegovoj istoriji, jer ne vidim da ima ikakvu budućnost. Bojim se da svima nama preti istrebljenje. Odakle da počnem ovu priču? Možda 300 godina pre rođenja našeg Gospoda Isusa Hrista, kada je Rimsko carstvo, nakon vekova mira i dotad neviđenog procvata, obuhvatalo ogromnu teritoriju oko Mediterana koja je spajala istok i zapad. U više navrata carstvu su pretili varvari sa zapada i Persijanci koji su često pljačkali ambare pune žita i najbogatije gradove istoka. Mada se u Africi, Španiji, Italiji i Galiji još uvek živelo u velikom bogatstvu, Rimljani počinju da gube svoj duh. Neprestani sukobi oko nasledstva, pustošenje gradova, korupcija državnih službenika uticali su na sve teže upravljanje carstvom. Ako pronađete svoj duh, znači da ste kadri da se iznova rodite. Tako ja vidim stvaranje nove prestonice carstva, što je učinio Konstantin Veliki. Energičan čovek pun vrlina odlučio je da centar sveta premesti tamo gde se nalazilo bogatstvo našeg carstva, tamo gde se razvila naša vera, hrišćanstvo, tamo gde je bilo lakše delovati protiv varvara sa zapada i sa istoka. Koristim jedan od retkih trenutaka predaha koji nam ostavljaju Turci da bih uz pomoć ćerke Ane sredio ove komentare i podsjećam se kako je sam Bog usmeravao Konstantinov izbor. Za novu prestonicu izabrao je najpre azijsku obalu Bosfora. Radovi su već bili započeti kada se sa neba pojaviše orlovi, podigoše užad za merenje iz ruku radnika i premestiše na drugu stranu Moreuza.
Konstantin se smestio na najveličanstvenije mesto, gde se već nalazio mali provincijski grad Vizantion. Šta bih dao da sam mogao da prisustvujem osnivanju te nove prestonice? Zlatni rog i Bosfor formiraju mitsko mesto koje je oduvek na putnike ostavljalo jak utisak. Posmatranje Azije iz Evrope doživljava se kao poziv ka Orijentu, ka drugom svetu u kome kao da je sve moguće. Kao i Luka, imam utisak da je, izabravši ovo mesto, Konstantin Veliki verovatno imao osjećaj obnove i budućnosti. Dok se šetam po Istanbulu, vidim grad u kome se obnavljaju istorijski spomenici. Ono što je ostalo od antičke Grčke, Vizantijskog carstva i otomanskih Turaka pri sudaru različitih kultura i religija. Čudno je da se u novoj prestonici koja se tek gradila koristilo sve i svašta. Bez ikakvog ustezanja koristili su se mermeri starih hramova, skulpture grčkih bogova i boginja, mozaici doneti iz Rima, persijske gigantske proporcije, egipatski obelisci. Ispod Istanbula teče Vizantion. Ova stara vizantijska cisterna, koja je bila jedan od najznačajnijih rezervoara vode u gradu, napravljena je uglavnom od ostataka starinskih građevina. Ovi kapitoli i glava Gorgone pokradeni su iz antičkih grčkih gradova. Da bi se u cisterni postavilo svih 336 stubova, pljačka je bila neminovna. U Konstantinovoj svesti, prestonica je trebalo da po svom sjaju bude dostojna buduće Božije kuće, oličavajući istovremeno kontinuitet sa Rimom. Sličnost sa Rimom vidljiva je na svakom mestu. Trudili su se da u reljefu pronađu 7 brežuljaka, a grad je kao Rim podeljen na 14 četvrti. Prve zidine, koje su štićene kulama i jarkom, trebalo je da deluju kao nepremostiva prepreka u odbrani carstva od varvara, Persijanaca, Huna, Gota, koji su ga malo pomalo i neumitno slabili, preteći da ga potpuno paralizuju. Čini mi se da nikada tako veliki projekat nije realizovan za tako kratko vreme i da je toliko izmenio izgled sveta. U vreme inauguracije 11. maja 330. godine, nova prestonica još uvek je ličila na ogromno gradilište. Bilo je potrebno da se ovde smesti na hiljade činovnika koji su živjeli u Rimu, jedan deo senatora, zatim porodice rimskih patricija kojima je car besplatno dodelio palate kako bi ih privukao u ovaj novi Rim, koji će se kasnije zvati Konstantinopolj, Konstantinov grad. Da bi se naš grad što pre naselio, organizovane su cirkuske igre i besplatno delenje životnih namirnica. Nisam voleo te običaje iz paganskih vremena, bez obzira što su bili korisni u sprečavanju širenja narodnog nezadovoljstva. Car se obraćao narodu iz carske lože na hipodromu. To je bio ogroman prostor u kojem se, osim paklene trke četvoroprega oko obeliska, odvijao i deo političkog života, borba za vlast. Narod je klicao učesnicima podeljen na 2 suprotstavljene stranke, zelene i plave. Unutar hipodroma ove 2 strane su caru izražavale svoje težnje. Zeleni su želeli reforme, a plavi su bili većinom tradicionalisti. Konstantinopolj je brzo napredovao. Zahvaljujući njemu, spaseno je celokupno carstvo. Pošto varvari nisu mogli da ga zauzmu, okrenuli su se ka zapadu, što nam je omogućilo da sačuvamo istočne gradove i bogatstvo carstva.
to jeste bilo mudro. Uvek sam mislio da Barbare treba pridobiti tako što bi im se ponudio novac ili povećao ugled, ako bi neki od njih bili uključeni u carsku vojsku kao dodatno pojačanje. To je bila stara i mudra tradicija, ali nažalost oni bi ponekad prisvajali teritorije za čije čuvanje su bili zaduženi. Tako smo izgubili deo zapada, pre svega Rim, 476. godine. To nam je teško palo, ali istovremeno je bilo potvrda da je Konstantin Veliki napravio dobar izbor. Zlatni rog i Bosfor spajaju se pod obrisima Svete Sofije, koja predstavlja geografski i istorijski orijentir od istoka do zapada i od Vizantiona do Istambula. Nije čudno što stanovnici Istambula ponekad sebe nazivaju istočnjacima Evrope ili Evropljanima istoka. Moj prijatelj Cenk, stari stanovnik Istambula, sebe smatra pripadnikom kulture koja je istovremeno gajila vrednost istoka i zapada, stari vizantijski san. Po tvom mišljenju, ko je danas Vizantinac? Danas je to teško reći. Ako me pitaš da li ima pravih Vizantinaca, rekao bih da ima. Prijatno sam iznenađen. Da, rekao bih da ih ima. Rumi koji žive ovde u Turskoj nikada za sebe ne kažu da su Grci. Reći će da su na prvom mestu Rumi, što će reći Rimljani, da su naslednici istočnog Rima. Ali ako hoćeš da kažeš da se Rimsko carstvo protezalo sve do ovde i da je onda nastala Vizantija, to nema nikakvog značaja. Samo su se vođe smenjivale, a ovde oduvek živeo jedan te isti narod. Pogledaj, ja kao Turčin odlazim u Svetu Sofiju zato što je to moja civilizacija, moja kultura. Dakle, smatraš da nije bilo prekida? Po mom mišljenju nije, jer ipak su ga sagradili narodi Anadolije, ljudi koji su iz ove zemlje. U celini gledano, dosta toga smo nasledili od Vizantije. Isto tako mislim da smo mi ovde, kao što je bilo i u Vizantiji i dalje na kraju Evrope, a opet nismo deo Bliskog istoka. Još i danas, kad sa zapada dođeš u Istambul, već si na orijentu. Pogledaj kako se ovde živi. Da, ugodno je za život. Isto je kad ljudi sa Bliskog istoka dođu u Istambul. Oni su već u Evropi, ako se posmatra sadašnji način života Turaka. Međutim, i mi prolazimo kroz iste, vizantijske neprilike. Zaista, ništa se nije promenilo. Ima trenutaka kada se i mi stavljamo na mesto Vizantije, onda kada su od nje digli ruke, ali na jedan drugi način. Dakle, da negde postoji neka vrsta poređenja između stanja Vizantije pri kraju njenog postojanja oko 15. veka i stanja Turske početkom 21. veka. Osim što onda Bizantinci nisu trčali u Evropu, a mi sad trčimo u Evropu. Naslednici Konstantina Velikog nastavili su njegovo delo jačanjem administracije u čitavom carstvu i konsolidovanjem odbrane nove prestonice. Godine 518. jedan čovek od 36 godina u Konstantinopolju čeka značajnu odluku koja će mu izmeniti život i odrediti sudbinu carstva. To je budući car Justinijan. Posjedovao je izuzetnu kulturu, dobro je poznavao latinski, matematiku i pravo. Pozvao ga je ujak, car, i predložio mu da se priključi na vlasti. Njegov talenat i marljiv rad omogućili su mu da samostalno vlada tokom 38 godina. Neprestano je sanjao da obnovi veličinu Rimskog carstva tako što će ujediniti istok i zapad. Bila je to ogromna greška. Zašto je to bila velika greška? Uvek sam smatrao, suprotno mnogim našim učenjacima, da je Justinijan pokušavao da ostvari nemoguć, prevaziđen san, da ponovo ujedini istok i zapad. Svet se već bio promenio.
Bez obzira što će delovi Italije, Španije i Afrike ponovo postati rimske teritorije, Persijanci i ostali barbari nikada neće biti uništeni. Pokazat će se da će čitavo carstvo morati da se načička utvrđenjima i da će mir morati da se kupuje. Carstvo je bilo iznureno, skoro uništeno, a to je onemogućilo sprovođenje apsolutno neophodnih reformi, kao što je ograničavanje moći aristokratije koja je napuštala gradove da ne bi plaćala porez, ili smanjenje broja činovnika, jer ih je bilo previše i bili su korumpirani. Neprestani ratovi praćeni su strašnim bunama. Stranka zelenih sa hipodroma digla je bunu 532. godine, koja je bila ugušena u krvi. Justinijanova žena, carica Teodora, bila je ćerka vodiča medveda sa hipodroma i glumice lakog morala. Međutim, dokazala je da ima snažan karakter. Nikada nije verovala u iluzije svog muža da ponovo ujedini istok i zapad. Ubedila ga je da ostane u Konstantinopolju. Purpur je dostojan pokrov, rekla mu je. Umesto da pobegne, Justinijan je u hipodromu pobio na hiljade pobunjenika. Po mom mišljenju, Justinijan je na drugačiji način povratio veličinu carstva. On je maksimalno razvio umeće upravljanja državom i uredio odnose među ljudima da ne bi ostali na nivou običnih divljaka. Razvio je pravo. Zakoni koji su tokom vekova poboljšavani još uvek prkose vremenu. Raskoš njegove vladavine vidim i u Raveni, u Italiji, nekadašnjoj prestonici carstva, kao što je bio Rim. On je u njoj često boravio, dajući joj carski sjaj. Ravena, koju je toliko voleo, za njega je bila simbol ponovnog osvajanja zapada. Ali pre svega, njegovu vladavinu simbolizuje raskoš Konstantinopolja, jer preko ovog grada nad gradovima iz udaljenih delova sveta dolazili su svila, robovi, krzno, začini i žitarice. Požar koji je za vreme bune iz 532. godine zahvatio nekadašnju veliku crkvu u gradu, podstakao je Justinijana da sagradi najveličanstveniju crkvu na svetu, Svetu Sofiju. Postavljena je nova zlatna kupola ogromnih dimenzija koja je predstavljala povezanost zemlje sa nebom. Izgledala je kao da visi u vazduhu. U ovoj crkvi krunisanje cara mora da se duboko urezivalo u svest svakog čoveka koji se tada našao pred Božijim namesnikom na zemlji. Žalim za vremenom kada se dvorski ceremonijal majstor ponašao u skladu sa ugledom carstva bez ulaženja u krajnosti koje su došle sa Orijenta i iz Persije, kao na primjer za vreme nekih audijencija u palati. Car se, kao živi zlatni purpurni kip, nalazi u centru snopa svetlosti, koja je titrala po zidovima optočenim dragim kamenjem. Presto se podiza uvis, što je bilo praćeno rikom mehaničkih lavova, dok je posetilac okrenut licem ka zemlji čekao da car treptajem oka da znak. Zamišljam kako je ovaj ogroman prostor bio prekriven mozaicima. Pod kupolom visokom 55 metara nalazili su se car, dvorani i narod kao utopljeni u svetu kuglu od zlata. Sveta Sofija predstavlja najmonumentalniju zaostavštinu vizantijske civilizacije. Najviše mi se dopadaju ova dva mozaika Svete Sofije. Mislim da ove figure izražavaju smirenost, nešto vanvremensko. Vidim kako se u njima meša Orijent sa nasleđem antičkog Rima, stvarajući neobičnu viziju sveta, istovremeno grčku i rimsku, hrišćansku i orijentalnu.
Mnoge vizantijske crkve pretvorene su u džamije. U Istanbulu nije retkost da ispod mozaika sa likom Hrista slušate izreke proroka. Jedna od najvećih opasnosti koje postoje jesu bitke koje opsedaju čovekovu dušu. Mnogo su teže od bitaka koje smo vodili sa Persijom na istoku ili sa drugim zemljama. Rađanje nove religije u pustinji Arabije pod okriljem proroka Muhameda najavljivalo je buduću opasnost. Opasnost od neprijateljske religije, islama. Zagovornici tog novog verovanja zalagali su se za osvajanje sveta u ime svoje religije. Njihove munjevite pobede objašnjavaju se pre svega verskim prepirkama koje su podelile naše provincije. Pokoreni narodi mislili su da će sa Arapima imati mnogo više slobode u propovedanju svojih jeretičkih kultova. Naša sveta hrišćanska bazilika u Damasku u Siriji poslužila je za izgradnju velike džamije Omejadskog kalifata, koja još uvek čuva relikvije nekih naših svetih mučenika, kao i mozaike po zidovima, isto kao u Konstantinopolju. Godine 674. Arapi su sa svojom flotom stigli do kapija Konstantinopolja, koji su već napadali više godina zaredom. Izum naših učenjaka koji je omogućio lansiranje vatre na more pomogao nam je da uništimo njihove brodove, koji su već bili oštećeni usled nevremena na moru. Vatra i Sveta Bogorodica, zaštitnica grada, pomogli su da se Konstantinopolj još jednom spase. I ne samo Konstantinopolj. Naše zidine su odbile talas islama koji je pretio da udavi hrišćanstvo, a to nezahvalni zapadnjaci nikada ne pominju. Više nije bilo rimske Afrike, a bogati gradovi kao što su Aleksandrija, Damask i Antiokija pali su u muslimanske ruke. Njihovo carstvo trgovaca suprotstavljalo se našem carstvu velikih posjednika, utvrđenih gradova, državnih službenika i aristokratije, ujedinjenih u slavu našeg cara. Prvobitni plan Vizantije bio je obnova Rimskog carstva oko Mediterana. Nakon arapskog osvajanja, verska granica će zatvoriti taj prostor. Sredozemno more više ne spaja, već razdvaja, a tako je i danas. S tim u vezi imao sam razgovor sa turskim istoričarem Edhemom Eldemom na mestu koje je odišao otomanskom atmosferom u hotelu Pera Palace. Da li se može reći da je san o Mediteranu bio vizantijski ili obratno? Da, posle Rimljana ovde su bili Vizantinci koji su bili veći Mediteranci. Mislim da je to verovatno poslednje mediteransko carstvo, bar za neko izvesno vreme. Otomani nisu umeli da ga nastave, nisu znali ili nisu hteli. Ne treba ih osuđivati, ali to nije bilo to. Mislim da je mediteranski, vizantijski, rimski san sahranjen, bar na neko vreme. Pogotovo sa podelom između severa i juga. Sada se govori o islamu i hrišćanstvu. Mediteran je u ono vreme bio element sinteze, mesto i prostor gde svi treba da se okupe. Ta ideja je potpuno nestala. Savremenici Vizantije nisu govorili o Vizantiji, već jednostavno o Rimskom carstvu. Treba znati da je termin Vizantija na neki način stvorila renesansa. Otomani su čitavu Anadoliju zvali zemljom Ruma, što znači zemlja Rima. Za njih i Vizantion ili Konstantinopolj bio Konstantinije, Konstantinov grad. Oni smatraju da postoji kontinuitet koji nije samo vizantijski, već i rimski. Otomani su svesni te simboličke vrednosti
Bizantija ili ono što je od nje ostalo, za Otomane predstavlja direktnu vezu sa jedinim univerzalnim carstvom za koje znaju ljudi Mediterana, a to je Rimsko carstvo. Napuštam Istanbul i pratim liniju kojom je išao antički drum koji je povezivao Konstantinopolj sa Rimom. Zastajem u Solunu, gradu koji je posle arapskog osvajanja postao veoma značajan za Vizantiju. U ovoj oblasti istovremeno osjećate miris grčkog Mediterana i planina koje vode prema srednjoj Evropi. Usuđujem se da kažem da Solun liči na Vizantijsko carstvo u malom. Na mozaik sastavljen od grčkog i slovenskih naroda, od srednjeevropskog stanovništva i Mlečana koji su tokom vekova nastanili grad koji je padao u ruke mnogih osvajača. Sa svojim crkvama i spomenicima svedoči o postojanju jednog od najznačajnijih ognjišta pravoslavlja. Usled geografske blizine u Istanbulu razdaljena je manja od 400 km. Čini mi se da u vernicima ove solunske crkve prepoznaje Vizantince iz Konstantinopolja. Vizantijski obredi traju i danas, kao pravoslavni obredi. Liturgiju koja potiče od Vizantije doživljavam kao pozornicu na kojoj se odvija čin obožavanja Boga, čije je prisustvo snažno izraženo. Je li to uticaj istoka? Sredinom 8. veka, pošto smo se sukobili sa starim neprijateljima, Slovenima, Persijancima i Arapima, unutar naših granica desila se prepirka koja umalo nije uništila versko jedinstvo u carstvu. Imamo li pravo da budemo Božji predstavnici? Postoji li veza između slike i božanstva? Ljudi sa dvora, učenjaci i teolozi doveli su u pitanje prekomernu moć monaha koji su tokom vekova naveli narod na preteranu idolatriju ikona, relikvija, krsta i Hristovih odora. To njihovo obožavanje je bilo izvor ogromnih prihoda. Manastirima su poklanjali zemlju i novac. Postojala je bojazan da bi kod običnog sveta obožavani predmet mogao da zameni samog Boga, što bi omogućilo približavanje paganskoj koncepciji sveta. Zar se Bog nije prikazao kroz svog sina? Pitali su neki monasi i ikonolatri iz najbogatijih manastira, a ako slika odgovara svom uzoru, zašto da je zabranjujemo? Jednostavno zato što božanstvo ne može da bude predstavljeno u nekoj običnoj materiji, tvrdili su članovi suprotstavljene strane, ikonoklasti. O ovom pitanju ljudi su raspravljali i u najudaljenijem selu. Da li je slika opasna? Zadivljujuće je sa kojom su lucidnošću Vizantinci pristupili tom pitanju koje je još uvek aktuelno, centralno pitanje u islamu i u zapadnoj civilizaciji. Car Lav III, sledeći mišljenje mnogih učenjaka koji su smatrali da su Bog i njegova slika jedno isto, zabranio je 730. godine svaki obred sa relikvijama i slikama koje su počele da se uklanjaju iz crkava, što je izazvalo bes naroda. Zbog tih prepirki bilo je i mrtvih. Pojedini su postojali pravi mučenici. Vojnici koji su služili u Aziji uništavali su slike, dok su se drugi borili da dođu u posed relikvija, smatrajući da će im obezbediti pobedu. Ovaj razdor trajao je 100 godina, okončan je zahvaljujući dvema caricama i njihovim snažnim karakterima, od kojih je jedna čak iskopala oči svom sinu da bi zauzela njegovo mesto. To potvrđuje moje mišljenje da je Bog jednako milostiv i prema muškarcima i prema ženama. Što se mene tiče, bio bih kao nenaklonjen kultu slika, jer kao Rimljanin i Grk privržen sam korišćenju svakog sredstva stvorenog ljudskim umećem u plemenitoj nameri slavljenja Boga.
Što se ovoga tiče, uvek sam zazirao od ekstremnog mišljenja koje je dolazilo sa istoka. Ova svađa oko slika ipak je donela i nešto pozitivno. Iskopani su stari filozofski i naučni rukopisi, koje su pre 1000 godina na grčkom jeziku pisali Aristotel, Platon, Euklid. Mnogi su smatrali da su ti rukopisi bili zaraženi bezbožničkim mislima, tako da su ta dela u carskim bibliotekama malo pomalo padala u zaborav. Naš veliki učenjak, lav matematičar, pronašao je ove stare tekstove po manastirima. Setili smo se da je Platon pokazao da ideje i pojava nisu isto, što je predstavljalo argument u korist predstavljanja Boga. Paradoks Vizantije jeste činjenica da je, zahvaljujući religioznim svađama, pronađena filozofska i naučna kultura antičke Grčke. Vezu između antičkog nasleđa i Vizantije možemo naći u Mistri, savlasnom vizantijskom gradu koji se nalazio iznad antičkog grada Sparte. Ovde, na jugu Grčke, nalaze se koreni moje familije. Za mene je Mistra simbol vizantijskog načina života. Treba reći da je u ovom gotovom mrtvom gradu živelo oko 10.000 stanovnika, da su tu bili palata, 6 manastira, mnoštvo zanatlija i savršen sistem snabdevanja vodom. Kad posmatram ovaj pejzaž, imam osjećaj smirenosti. U malim utvrđenim gradovima kao što je ovaj, živelo se seoskim načinom života. Podsjeća me na vizantijsku poslovicu: pij vino iz svog vinograda dok sediš pod svojom maslinom. Pretpostavljam da je upravo takva bila atmosfera u kojoj su živeli moji preci, familija Notaras, koji su ovde imali posede. Mislim da se oko 1000. godine na teritoriji Vizantije živelo mnogo bolje nego u zapadnoj Evropi. Živelo se bolje zato što su postojali pravna država sa centralnom vlašću kojom su upravljali zvaničnici bez premca, jedinstvena moneta, jedna vojska i civilni nameštenici koji su odgovarali samo jednom lokalnom upravitelju. Moguće je da ideja o državi koja donosi propise i zatim po njima sudi predstavlja vizantijsko nasleđe. Bilo je dosta podsmeha u vezi sa Vizantincima i njihovim beskonačnim raspravama o tome kojeg pola su anđeli. Ozbiljno govoreći, vizantijski anđeo je po mom mišljenju simbol te verske države. Anđeo je posrednik između zemlje i neba, između Božijeg grada i grada ljudi. Vizantijski car je kao anđeo, polučovek, polubog, Božji zaslanik na zemlji, kako kaže Luka. Želeo bih da što češće dolazim u Monemvasiju, odakle potiče moja porodica. Odavde su članovi familije Notaras, brodovlasnici i pomorci, još u 13. veku odlazili u pomorske ratove koje je vodilo carstvo. Ovde su se sukobljavali Arapi, Vizantinci, Latini, a njihove bitke obeležile su mrežu utvrđenih ostrva na jugu Grčke. Sa društvenim i političkim razvitkom, moja familija koja se sve više približavala carskom dvoru, otišla je u Konstantinopolj, a neki njeni članovi zauzeli su visoka mesta u carskoj administraciji. Kuća Notaras doprinela je uspostavljanju pomorskih puteva, čiji je centar postao Konstantinopolj. Naplaćivala se taksa na robu koja je dolazila iz arapskih gradova i nehrišćanskih carevina sa drugog kraja sveta, kao što je zemlja koju su zvali Indija. Roba je stizala i u gradove koji su tek nastajali na zapadu.
Zato nam je bilo potrebno da po svaku cenu sačuvamo dalmatinsku obalu i predele u njenom zaleđu, čitav lavirint teritorije i jezika koje smo teškom mukom zadržavali, jer su zbog upada varvara i raznih nomadskih plemena, kao i usled arapskih pohoda, postale neprijateljske i opasne. Uostalom, moja familija umela je da se čuva tih teritorija i bila je mudra da se nikada tamo ne nastani. Za mene je veoma značajno da upoznam ovu oblast Evrope i odavno želim da je posetim. Ubeđen sam da istorija Vizantije ima suštinske veze sa skorašnjim trzavicama u ovom delu našeg kontinenta. J'ai la conviction que l'histoire de Byzance est fondamentale dans les convulsions récentes de cette partie de notre continent. Les Balkans, ça Na šta liči Balkan? des barrières. Barijere i opet barijere. Barrières de Jezičke, religiozne, kulturne i etničke, u načinu života barijere koje vode u rat, progone, invazije i tako do najskorijeg vremena. et ce jusqu'à une période très récente. Au cours de l'histoire, les Balkans, Tokom istorije, la Balkan Thrace et ili Dalmatie, Trakija i aussi Dalmacija, appelée kako ovu région oblast Luka, naziva Luka, c'était la haute bio je montagne predeo sačinjen od des visokih nomades i strmih planina albanes, sa des paysans nomadskim sédentaires albanskim valaques, stanovništvom slaves, i visoravni gde su živeli stalno naseljeni seljaci, Vlasi ili Sloveni, dok su po gradovima na obali Jadranskog mora u raskošnim palatama živeli građani. Je débarque à Poreč. Iskrcavam se u Poreč, na severu Hrvatske, u jedan od onih gradova koji se nalazi između dva sveta, katoličkog i pravoslavnog. Poseta jednoj od najstarijih biskupija hrišćanskog sveta potiče iz 6. veka, navodi me na razmišljanje o zapadnim granicama carstva, mestu svakojakih pohlepa gde se desio sudar različitosti. Luka Notaras osjeća da će se sve odigrati ovde, u dodirnoj tački zapadnih hrišćana privrženih papi i istočnih hrišćana vizantinaca privrženih caru. Najgori neprijatelji su nam ponekad bliski rođaci. Govorimo o zapadnim hrišćanima. Kad je nastao Konstantinopolj, misija rimskih papa bila je pokrštavanje istočnih varvara i podrška jedinom legitimnom hrišćanskom carstvu, našem rimskom carstvu. Međutim, pape su bile zaslepljene brigom oko sopstvene moći, ali tada je jedino naš car mogao sa ponosom da kaže da on, u ime Boga, vlada ljudima. 800. godine za vreme svetkovine Hristovog rođenja dogodio se jedan fatalni čin. Papa je, koristeći nedostojnu smicalicu, krunisao Karla Velikog u crkvi Svetog Petra u Rimu i dao mu titulu cara Zapadnog rimskog carstva. Stavio je krunu na glavu Karla Velikog, čime ga je iznenadio i doveo pred svršen čin. Papa je stvorio običnog uzurpatora tako što je nama ukrao titulu rimskog cara. Mislim da su to prve naznake smanjenja ugleda našeg carstva na zapadu. Monsignor Ivan Milovan, porečki biskup, drži misu u Vizantijskoj crkvi koja je postala katolička usled širenja zapadnog uticaja. Odiše izvesnom nostalgijom za pomirljivom različitošću, koja je simbolički prikazana u kompleksu zgrada koji obuhvata crkvu i episkopski dom. U svakom slučaju, svijet onoga vremena, 6. stoljeća, Hrišćanski svet u 6. veku obeležen je vizantijskom kulturom. Ta kultura, živa i jaka, umela je da se nametne da obeleži čitavu tu epohu. nekako obilježila cijeli kršćanski svijet onoga vremena. Kasnije su se Drugi stilovi su se kasnije dodavali, ali mi smo zadovoljni što je ona sačuvana u ovim našim spomenicima. taj svijet. Drago nam je jer smo nekako na taj način povezani. Drago nam je i zbog toga što smo tako povezani sa istokom. U ono vreme, hrišćanski svet je uživao u blagodetima jedinstva, koje je zatim nestalo i ustupilo mesto podelama na istok, zapad, sever i jug. Možda to može probuditi nostalgiju za jedinstvom hrišćanske crkve, koja je na početku ostvarila to jedinstvo zasnovano na različitosti. Malo pomalo, rimske pape počinju da podržavaju čudnu doktrinu koja kaže da Sveti Duh istovremeno proishodi od Boga Oca i od njegovog Sina. A mi smo oduvek bili verni prvobitnim zapovedima crkve, da je Bog Otac izvor svega.
I tako su se tokom vekova i mnogih sabora naša gledišta sve više razlikovala, a uz to je bilo i drugih, manje značajnih neslaganja, kao što je pitanje hleba za pričest, ženidba sveštenika, dužina brade kod sveštenstva. Ali nikada nismo sumnjali u očuvanje svetske civilizacije. Jedno carstvo, jedna vera. Nikada nismo sumnjali u lojalnost naše hrišćanske braće sa zapada, sve dok se nije dogodio užas. Verske podele. One se ponovo rađaju kao Feniks i u najpomirljivijim okolnostima. Bez obzira na mir ove stare vizantijske crkve u kojoj se obavlja katolička služba, ne možemo da zaboravimo da su katolička Hrvatska i pravoslavna Srbija međusobno ratovale 90. godina odmah posle raspada Jugoslovenske federacije. Oblasti Dalmacije i Trakije bile su naše tačke oslonca za pokrštavanje velikih severnih i zapadnih teritorija, zaobilazeći pritom papine misionare. Morali smo da pobedimo jerese latinskog obreda, po kome su otac i sin jednaki kada reč o proishođenju Svetog Duha. U izvesnom smislu bili smo brži od zapadnih misionara, koji su radili na istom području kao i mi. Neka kraljevstva, kao što je srpsko, preobratila su se u našu veru sredinom 9. veka. Zahvaljujući našem uticaju, jedan novi narod Rusi iz carskog grada Kijeva, koji su u 3 navrata zapretili Konstantinopolju, masovno su se pokrstili 988. godine i to kupanjem čitavog naroda u jednoj od njihovih velikih reka. Zahvaljujući Ćirilu i Metodiju, našim velikim misionarima koji su krenuli iz Soluna, možemo slobodno da zabeležimo, bez preterivanja, da je pola sveta delilo naša verska načela. Pola sveta. U Lukinim komentarima često nailazimo na ovakvu vrstu sigurnosti. Neprihvatanje realnosti da nekada veliko carstvo postaje regionalno i činjenica da su sebe smatrali naslednicima Rimljana navela je pojedince da izjave kako se vizantijsko društvo ponašalo skoro šizofreno, što je tokom vekova postajalo sve izraženije. Ali šta nas čini Rimljanima? Na ovo pitanje mogu da odgovorim pozivajući se na slavnu dinastiju koja je u ono vreme vladala, a koju je istoriju nazvala Makedoncima. Bili smo Rimljani po svom poimanju porodice u kojoj je žena istinski čuvar ognjišta zauzimala posebno mesto, što na zapadu nije bio slučaj. To potvrđuje carica Zoe, blistav lik majke koja je umrla u 72. godini, pošto je sahranila 3 cara za koje je bila udata. Bili smo Rimljani po svom smislu za građansko, za javno dobro i za državu kao istinsku Božju kuću na zemlji. Setimo se Konstantinopoljskog eparha, državnog službenika koji je brinuo o javnom dobru, o merenju tereta, između ostalog o snabdevanju. Kontrolisao je 20 različitih poslova, kao na primjer kvalitet svile, brinuo kako pekari koriste svoje peći da u gradu ne bi buknuli požari, budući da je mnogo kuća bilo od drveta. Bili smo Rimljani po broju svojih učenjaka i po sposobnosti naših zanatlija, koji su privlačili posetioce sa dvora halifa i sa granica zapada. Carevi su bili kadri da urade nešto veoma važno i veoma hrabro u mojim očima. Umeli su da prihvate tužnu stvarnost da mi više nismo imali svetski monopol nad hrišćanskim carstvom. Na primjer, jedan od naših careva ponudio je našu princezu ljutom rivalu. Govorimo o germanskom caru Otonu II, koji je također sebe smatrao hrišćanskim rimskim carem. Ponovo smo postali Rimljani svojom realističnom politikom koju su sprovodili moji dragi makedonski carevi. Oni su bili u stanju da sačuvaju carstvo koje je bilo razumne veličine i čvrsto ukotvljeno između Azije i Evrope, sa kraćim ali sigurnim granicama, nego što su to bile Justinijanove. Granice su branjene od Arapa koji su bili oterani iz Sirije i Palestine, ali i od Bugara koje je porazio Vasilije II zvani Bugaroubica. On je nazad proterao 15.000 Bugara kojima je iskopao oči, a ostavio njih 150 sa po jednim okom koji su ih vodili. Nakon tog događaja, njihovo poraženo kraljevstvo pripalo je našem carstvu 1018. godine. Bogatstvo, stabilnost, obnova naših vrednosti dočaravaju mi u ovim komentarima sam vrhunac Rimskog carstva, koji kasnije, nažalost, nismo umeli da pronađemo.
Zadar je luka na Jadranskom moru koja je zaredom bila pod vlašću Rimljana, Vizantije, Karolinga, Austro-Ugarske, Jugoslavije, a sada pripada Hrvatskoj. U bivšoj Jugoslaviji Srbija je predstavljala deo vizantijskog pravoslavnog nasleđa koje se sudara sa hrvatskim katoličanstvom. Ovo mesto vidim kao jednu prizmu. Na ostacima carskog Rima uzdiže se crkva Svetog Donata, katolička crkva verna kopija palate Karla Velikog iz Aix-la Chapelle, u čijoj se pozadini vide vizantijske crkve i socijalističke zgrade bivše Jugoslavije. Prizma koja pokazuje konfliktni suživot religija sučeljenih na veoma malom prostoru. Posle 1000. godine, Papa Lav IX hteo je da da izvesnu slobodu crkvi u odnosu na cara ili kralja. Opasna stvar. Kuda to onda idemo ako crkva postane slobodna u odnosu na svog poglavara, našeg cara? U tom sukobu, naš patrijarh Mihajlo Kerularije, u svojstvu ekumenskog patrijarha, zalagao se da se prizna careva moralna prevlast nad zapadnom crkvom. Ali nakon višenedeljnog boravka u Konstantinopolju, papini izaslanici dođoše jednog jutra, jula meseca 1054. godine u crkvu Svete Sofije i pred vernicima koji nisu mogli da veruju svojim očima, spustiše papsku bulu na oltar. Bila je to bula o izopštenju našeg patrijarha. U njoj je pisalo da, pošto se nečuvene neprijatnosti i uvrede na račun Svete stolice više ne mogu podnositi, bačena je anatema na patrijarha i njegove huškače. Otresli su prašinu sa svojih sandala rekavši, neka Bog vidi i presudi, i otišli iz Konstantinopolja. To neslaganje između dve crkve, drugačije rečeno šizma, još uvek traje. Neverovatno, ali istinito. Bilo je lako da se ekskomunikacija ukine, ali to nije učinjeno. U stvari, hrišćani sa istoka i sa zapada verovali su da će se sve na kraju nekako srediti. Ponekad se pokaže da su događaji koji u datom momentu prođu skoro neopaženo bili odlučujući za budućnost. Marina Mijolović, mlada Hrvatica katolkinja koja radi u Istorijskom muzeju u Zadru, objašnjava mi konfliktne kulturne razlike koje se još nisu smirile. Znate, Vizantija se oduvek povezivala sa istokom. Čim kažete Vizantija, tome se odmah dodaje pravoslavlje, istok, a ovde još uvek postoji izvesna fobija od istoka. Ipak postoje neki ljudi koji bi, budući da su pravoslavci, trebalo malo više da se zauzmu. Ovde su to možda Srbi koji su oduvek okrenuti prema istoku, što je normalno. Mi smo katolici, a oni su pravoslavci. Znam da smo i jedni i drugi hrišćani, ali ta razlika dovodi i do razlike u kulturi, u načinu gledanja na stvari. Oduvek je postojalo ono, vi ste ovakvi, mi smo onakvi. Ovdašnji ljudi, da kažem Hrvati, nikada nisu doživljavali ovo nasleđe kao vizantijsko. Ne žele da se s tim suoče. Radije ga nazivaju hrvatskom umetnošću, ranom hrvatskom umetnošću. Ako razumete šta želim da kažem. Znači, prvobitna, stara umetnost. Da, prvobitna, radije nego vizantijska. U stvari, ljudi su želeli da veza sa istokom, istočnim delom Evrope, bude što je moguće slabija. Da. Svaki put kad smo bili zajedno, uvek je bilo pokušaja da se odmaknemo jedni od drugih. Mi smo mi, a oni su oni. Ono što govori Marina Mijolović znači da je delu zapada vizantijska koncepcija sveta oduvek bila strana. Istoričari su dugo raspravljali o ulozi svetskih imperija. Odgovor bi mogao biti gotovo šaljiv i glasi da je uloga velikih imperija kao što je bilo Rimsko carstvo, koje je zatim postalo vizantijsko, bila u tome da se održe u životu oblasti kao što je Balkan. Balkan koji proizvodi više istorije nego što može da stvari, kako je govorio Churchill.
Nalazim se u Mostaru u Bosni, na nekoliko kilometara od hrvatske granice, gde treba da se sretnem sa bosanskim piscem Predragom Matvejevićem, svedokom nedavnih nacionalističkih događanja koja su elementi verskog fundamentalizma učinili još težim. Uništen je pravoslavni manastir Žitomislić, čuven po brojnim predivnim ikonama. Prvo treba reći da nije reč o verskom ratu, kada govorimo o ratu koji se upravo dogodio i čije posljedice sada vidimo. Daleki koreni imaju veze sa verom. Da pojasnim, drugačije mišljenje, bilo ono pravoslavno, katoličko, vizantijsko, rimsko, rimokatoličko. Postoje različitost. Različitost u primitivnoj sredini pretvara se u otpor. Otpor stvara netoleranciju, a ona izaziva sukobe, a sukobi rat. I tako, na kraju potpuno zaboravimo odakle je sve krenulo. A onim što je ostalo od svih tih drugačijih mišljenja, različitosti, netolerancija, lako je moglo da se manipuliše i, nažalost, manipulisalo se u ovom ratu. I vidite, ovo je jedna od posljedica. Treba da znate da ima toliko džamija, katoličkih crkava, pravoslavnih spomenika, koji jesu ili su bili predmet razaranja tokom rata na Balkanu 90-ih godina. Ovaj deo Balkana zapravo predstavlja sloj ili pak više slojeva, kao poslastica zvana 1000 listića, carski milfej. Znate, ovde prvo susrećemo Bizantijsko i Rimsko carstvo. To su prva dva carstva. Zatim imamo Otomansko carstvo, Austrijsko i neko vreme iz Srbije dolazi Srpsko carstvo sa carom Dušanom, koji je tamo vladao. I na kraju, posle Drugog svetskog rata, imamo Sovjetsku imperiju, jer je Jugoslavija do 1948. godine bila deo te vlasti. Dakle, bilo je 6 imperija i svaka je ostavila svoj trag, između ostalog i tragove u mentalitetu, pa i načinu kako se ljudi brane. Smatram da u svim tim nesuglasicama nailazimo na rušilačku ostrašćenost. Postoji volja da se puca, udara, ruši, uništava. Ovo se mora znati da bi se došlo do zaista pravog objašnjenja onoga što se desilo. Bizantija je tu, ali sravnjena sa zemljom. Ovde je bio ulaz i zaista se vidi da postoji nešto što pripada bizantijskoj arhitekturi. Penjemo se stepenicama i približavamo mestu gde se nalazila sama crkva. A gde je sad crkva? Dragi prijatelju, crkva se nalazi u ovoj gomili. Vidite šta je ostalo. Pošto je prvo bila bombardovana, razneta dinamitom sa takvim besom da bi se iskorenio trag svega što je bizantijsko. Kod ovih razaranja postoje dve stvari. Sa jedne strane osveta. Osveta katoličkih Hrvata, jer su i sami bili žrtve i njihove crkve su spaljivane i rušene. Taj bes se pridodaje želji da se iz ove oblasti iskoreni sve što nosi tragove Bizantije, to jest Srbije. Na ovom mestu se sukobljava sve što je srpsko-bizantijsko sa onim što je hrvatsko-katoličko. Još jednom se potvrđuje da su Vizantiju jedni hvalili, a drugi odbacivali, zaboravljajući da su na početku imali zajedničku istoriju. Upravo zajedničku. Nalazimo se u oblasti gde se Vizantija na neki način završava. Ovde je kraj pravoslavlju. Ono se javlja u nekim delovima Bosne, ali ovde je upravo granični pojas.
Ožiljci nedavne istorije u ovom delu Evropskog istoka dugo će me mučiti na mom putovanju. Kraj meni dragih makedonskih careva nije bio srećan. Opasnost se pojavila podmuklo i pretvorila se u talas koji će trajati 4 veka i koji je i danas prisutan pod našim bedemima. Naziva se Turci. Bili su nomadi i došli su iz stepa centralne Azije. Nekada su bili pomoćna snaga naše vojske, a onda su se malo pomalo pretvorili u kolone. Jedna od njihovih familija, Selđuci, dokopala se 1055. godine arapskog bagdadskog kalifata. Bio je to strašan šok, čije posledice nismo mogli da procenimo. Carstvo je imalo ogromnu teritoriju zahvaljujući osvajanjima makedonskih kraljeva, što nas je činilo ranjivim. Naša usamljenost nas je dovela u direktan kontakt sa Turcima, narodom stepe. Neke udaljene teritorije su se ispraznile, sitni seljaci uništeni porezima često su se povlačili sa velikih dalekih polja koja su prethodno napuštali plemići jer su više voleli da žive u Konstantinopolju. Pala je vrednost novca, tako da su plemići postajali sve siromašniji kako se carstvo smanjivalo, što je prouzrokovalo odlazak i ostalog stanovništva i omogućilo upad drugih nomada. Paklena stvar. Dakle, turski nomadi zauzeli su taj prazan prostor, a 26. avgusta 1076. godine desilo se nešto nezamislivo. Izdaja usred bitke na granicama carstva izazvala je krvav poraz. Roman Diogen je prvi car koji je zarobljen, ali on pregovara sa nomadima i oni napuštaju Anadoliju. Usled dvorskih intriga, sporazum koji je potpisan sa Turcima nije bio poštovan i tako smo mi izgubili skoro čitavu Anadoliju. Tamo, u zemlji Rimljana, Turci, koji su malo pre toga postali muslimani, osnovali su sultanat. Nova dinastija Komnina je porodični klan pretvorila u apsolutno načelo vlasti. Nisu bile važne sposobnosti, već da li ste rođak ili saveznik Komnina, što je bila jedina prava vrednost koja je vodila do visokih položaja. Po mom viđenju, to je bilo u suprotnosti sa sekularnim vrednostima romanstva. Realnost je bila takva da se vlast sve više svodila na dvor na kome se bezbroj rođaka svađalo oko nameštenja, oko sve manjeg broja civilnih i vojnih službi, dok se carstvo tragično smanjivalo. Plemićke titule kao što je nobilisim ili kuropalak izgubile su vrednost, tako da su se delile i prodavale bilo kome. Uprko svemu, carstvo je napredovalo zahvaljujući našoj administraciji koju nije bilo ravne, zahvaljujući sitnim seljacima koji su sve bolje obrađivali zemlju i oduvek činili kičmu rimske kulture, koji su davali ono najbitnije, obezbeđivali su državni prihodi i kontingente vernih vojnika, a koje su naši mudri magistrati štitili od pohlepe velikoposednika. Najzad, zahvaljujući robi iz celog sveta koja je prolazila kroz Konstantinopolj, sve ovo je doprinelo da prevaziđemo gubitak teritorija. U ono vreme, ostatak našeg carstva nalazio se u Trakiji, Dalmaciji i Južnoj Italiji, gde su Varezi, daleki potomci pomorskih ratnika sa severnih ostrva, napravili novu kraljevinu na Siciliji. Da bismo ih savladali, morali smo da zatražimo pomoć od Venecije, našeg nekadašnjeg poseda, koja je postojala sve veća pomorska, skoro suparnička sila. Odnosi između majke i ćerke nikada nisu jednostavni. Tako ja vidim odnose između Vizantije i Venecije, opčinjenost i odbojnost. Takvo ponašanje pronašao sam i u istoriji familije Notaras. Opčinjenost zato što su se Notarasovi i drugi vizantijski plemići koji su osjećali neumitan kraj divili procvatu Venecije. Odbojnost zato što su Notarasovi zbog svojih poslova davali prvenstveno Đenovi, najgorem neprijatelju Venecije.
Vizantinci su se umorili od svojih snova. Računali su na grad Duždeva bez obzira na strastvene odnose između dva grada koji žude jedan za drugim, a istovremeno se mrze. Kada je Vizantija nestala, pretvorila se u duh koji me progoni čak u Veneciji, gradu sa mračnim ulicama, palatama trgovaca i plemića u kojima se kuje toliko intriga i zavera, gradu koji je genijalno manipulisao dvoma carstvima iz onog doba, Svetim Germanskim carstvom i Vizantijskim carstvom. Vizantija je bila strana kako zapadnom viteškom duhu, tako i trgovačkoj kulturi Venecije. Godine 1082. započinje venecijansko iskušenje. Često razmišljam o tom vremenu kada sam sa predstavnikom Venecije razgovarao o napredovanju Turaka pod našim bedemima. Car Aleksije Komnin je zbog Mlečana izdao carski dekret zapečaćen zlatnim pečatom. Taj dekret im je davao pravo da kupuju i prodaju po čitavom carstvu bez plaćanja poreza i bez carinske kontrole. U zamenu za šta? Pomoć njihove flote u borbi protiv Normana koji su nam pretili iz Sicilije. Govorimo o venecijanskom iskušenju i klopci, jer su se na našoj teritoriji Mlečani bavili trgovinom pod mnogo povoljnijim uslovima nego naši trgovci. Upali smo u zamku da im olako prepustimo našu najvažniju poziciju. Dobit će mnogo više od skladišta za robu i kvarta u Konstantinopolju, rezervisanog samo za njih. Oni će se preobući u naše odelo i potpuno će ličiti na nas. Tako će preuzeti našu ulogu jedinog trgovačkog posrednika između Evrope i Azije. Nas će uništiti, a pomoći će nam tek toliko da ne padnemo u ruke Turaka. Njihova mutna igra bila je da arbitriraju između pape i nas, između pape i hrišćanskog nemačkog cara, dalekog naslednika Karla Velikog, da arbitriraju između nas i Turaka. Suptilna igra i intrige u kojima smo i sami bili veoma vešti. Pokušali smo da iste privilegije dodelimo Đenovi, Pizi i venecijanskim rivalima, da zatražimo pomoć od nemačkog cara, ali to ničemu nije vodilo, tako da smo morali da ponovo im dodelimo trgovačke olakšice. Bili su nam slični po izgledu samog grada u kome se duž kanala živjeli svi narodi sveta, kao u Konstantinopolju, Jevreji, Vlasi, Bugari, Albanci, Arapi. Venecijansko iskušenje značilo je da moramo da platimo da bismo kratkoročno preživjeli, a ta cena nas je uvukla u mnogo veću zavisnost. Venecijansko iskušenje za Vizantince predstavljalo pad. Bilo je to iskušenje da se prihvate zahtevi Zapada da ne bismo završili kao podanici sultana, iskušenje da se odreknemo utemeljenog sna, romanstva, samih sebe, da bismo postigli mir. U to vreme još uvek je vladala dinastija Komnina, dok se Zapad bio prilično promenio. Kraljevi i plemići udaljili su se od rimskih vrednosti. Tamo je biti plemić podrazumevalo određenu fizičku odvažnost, sklonost ka osvajanjima i pripadnost vojničkoj lozi, a ne nadležnost i funkciju kao u našem carstvu. Zapadno plemstvo predstavljalo je izvor svih opasnosti. Na zapadu su nicali dvorci i utvrđenja, odakle je dopirala čudna graja sveštenika koji su opasali mačeve. Nešto nepojmljivo, šokantno, zastrašujuće. Glasine koje su dolazile do dvora u Konstantinopolju govorile su o crkvenim ljudima koji su se ujedinili u vojne verske redove. Godine 1095. ti sveštenici su predvodili grupe fanatika sačinjene od Franaka i Germana, okružene konjanicima po teškim metalnim oklopima, koji su uz podršku pape krenuli u oslobađanje Hristovog roba pomoću oružja. Naš car Aleksije I Komnin dopustio je prolazak njihove vojske na putu za Aziju, ali je bar bio mudar da ojača bedeme našeg grada. Oni su stigli do Jerusalima, a usput su stvarali mala kraljevstva, što nije prolazilo bez turskog besa kome su bili izloženi. Vest da su ta plemenita gospoda napravila masakr u Jerusalimu 1099. godine samo je bila potvrda naših zlokobnih predosjećanja. U ono vreme, mi nismo baš najbolje shvatili smisao krstaškog rata, naročito činjenicu da se rat vodi zbog vere. Zar takav rat nije bio u isključivoj nadležnosti cara i njegovih vojnika?
Činjenica je da su posle tih krstaških ratova Turci neko vreme bili proterani iz velikog dela Azije, tako da smo mogli da odahnemo i da za trenutak ponovo uspostavimo ekonomski napredak carstva. A to da smo krenuli u oporavak nije promaklo Mlečanima. Do novog krstaškog rata došlo je 1203. godine, ali umesto da bude usmeren ka svetoj zemlji kao svi dotadašnji, završio je pod bedemima našeg grada. Mlečani su svojim intrigama naveli krstaške brodove koji su im očigledno pripadali da zaplove prema Konstantinopolju umesto prema Jerusalimu. Zatim je nemački princ došao na ideju da bi krstaši mogli da na tronu u Konstantinopolju postave cara koji će biti slepo odan zapadu. Ova zamisao je naravno obradovala dužda u Veneciji Enrika Dandola. Kada su stigli do Konstantinopolja, krstaši su iskoristili dvorske intrige i ambicije mladog Aleksija Anđela i postavili ga na presto. Ali naš narod je shvatio da bi takav car bio samo marioneta u rukama Latina. Onda su krstaši, naviknuti na raskoš Konstantinopolja, došli do zaključka da jednostavno preuzmu grad koji će biti samo njihov. April je 1204. godine. Već 3 dana traje pustošenje istoka u Jerusalimu, potoci krvi, žeđ za posjedovanjem i ubijanjem. I to rade oni koji su otkrili nešto što nikada nisu imali, nešto o čemu nisu mogli ni da sanjaju, budući da su bili toliko siromašni duhom. A to je samo pojačalo njihov bes i želju za uništavanjem. U tome su učestvovali i članovi latinskog sveštenstva sa Hristovom vojskom. Eto, dokle nas je dovelo venecijansko iskušenje. Vizantija se osvetila Veneciji tako što je prenela svoj misticizam i nezdravo istočnjačko mrtvilo, što će kasnije nadvladati same Mlečane. Za mene je ovo pustošenje Konstantinopolja od krstaša istinska smrt Vizantije, grad koji su svi priželjkivali, nikad se više neće oporaviti. Veza sa antičkim svetom je prekinuta. Ipak, pečat Vizantije je još uvek prisutan na zapadu, što priznaje i pisac Philip Solers, koji je svratio Veneciju, čiji je veliki obožavalac. Najzad, sjaj zapadne renesanse počiva na vizantijskoj kulturi. Očigledno je da ovo što vidite u Veneciji predstavlja pravo blago. Sveti Marko, stubovi, Vizantija. Istovremeno, ta duhovnost bogata kupolama, mozaicima i ikonama. Taj Bog koji je tu više nikada neće oživeti. Urušen je, materializovan. Tako da u Veneciji, koja ipak predstavlja pravi primjer prelaska iz jedne civilizacije u drugu, imate negaciju njenog porekla. Negativan stav. To je očigledno. Kada dođete u Veneciju, imate vizantijsku Veneciju, čitavu njenu tradiciju, a onda odjednom imate baroknu Veneciju. Paladijevu Veneciju procvat. Revolucija znači napraviti razdor, prekid. Da se prekine odnos između oca i sina, tako što će postati ravnopravni. Više neće biti ikone koja se duboko poštuje, koja je sveta. Pojavit će se slobodna inspiracija u stvaranju svih verskih i profanih predmeta. Telo će se razotkrivati bez ikakve sakralnosti. Reč je o desakralizaciji koja je izvanredna, jer vam odjednom omogućava pristup nečemu što nikada niste ni videli ni čuli. Pristup nečuvenoj slobodi. Dakle, Vizantija će se uvući u sebe i čvrsto će se držati sa stanovišta vlasti nečega što ne otvara nikakvu perspektivu. Nema druge perspektive osim odanosti veri. Ta predanost veri je lepa. Tu su molitve, ali tu je nešto što vam daje osjećaj da se prosto predajete Bogu. Da nemate slobodu delovanja u odnosu na Boga. Vi sami niste otelotvorenje Boga. I naravno, Ticijanova Venera u krznu
nije mogla biti naslikana Une u Vénus pravoslavlju. de Titien n'aurait pas pu être peinte en orthodoxe. Je vous crois. To vam verujem. Les Byzantins n'avaient donc pas su faire la Dakle, grande coupure Vizantinci entre nisu sacré et znali da u politique. potpunosti razdvoje sakralno od politike, da odvoje Boga Oca od Boga Sina. To je još jedna tragedija Vizantije. Mais comme toutes les bonnes tragédies, Ali kao svaka dobra celle de Byzance tragedija, porte un ova impact vizantijska u sebi nosi deo ce preporoda. sera celle de l'Occident, To će biti grâce aux zapadna marchands, renesansa aux koja će artistes et nastati aux zahvaljujući princes trgovcima, umetnicima i plemićima. D'ailleurs, on disait à l'époque Mecenama. que si le marchand accumule l'argent, son fils U ostalom, se ono vreme préoccupe se de science govorilo et de da dok comptabilité, trgovac et son zarađuje petit-fils novac, devient sin mu amateur. se zanima za nauku, a unuk postaje ljubitelj umetnosti. Dans l'église Saint-Georges de la U communauté crkvi grecque Svetog de Đorđa, crkvi grčke zajednice u Veneciji, dočekuje me gospodin Genadios i pokazuje mi neke od vizantijskih ikona koje mi je poklonila moja daleka rođaka, Ana Notaras, devojka kojoj je otac diktirao svoje memoare. Le quartier du Castello à Venecijanska četvrt Castello bila je jedno od ognjišta vizantijske dijaspore. Peut-on imaginer Da li možete Venise da zamislite sans Veneciju bez Grka koji su umetnike italijanske renesanse izveli na ovaj put? La célèbre bibliothèque Čuvena Marciana, biblioteka Marćana, koja se nalazi tačno preko puta Duždeve palate, rezultat je tog doprinosa. cette renaissance de l'Occident, Zapadna renesansa je jednim delom nastala upravo ovde, zahvaljujući znanju koje je iz Vizantije preneto u Veneciju. Monsieur Marino Zorzi, Gospodin Marino Zorzi, direktor, ukazao mi je posebnu čast i omogućio mi da se izbliza divim nekim antičkim i vizantijskim naučnim i filozofskim rukopisima. c'est un contemporain de Savremenik mon mog ancêtre, pretka Nicolas Luke Arras, Notarasa, le kardinal Visarion, Grk koji se preobratio u katoličanstvo, shvatio je značaj blaga koje se nakupilo u Vizantiji i poklonio ga je Zapadu. Ovde su arhiva i istraživački deo i knjige za razmenu sa drugim bibliotekama. 60. godina grčki istoričar Kutivas napisao je knjigu o familiji Notaras po kojoj je navodno veliki duks Luka Notaras odgajan kod Dominikanaca. Što znači da je potekao iz zapadne verske kulture. Da. Luka je imao dve palate, jednu u Konstantinopolju i drugu u Peri. I da je bilo tako, ne bi se mogao smatrati zapadnjakom, samo zato što je veliko bogatstvo držao u Đenovi. Ova knjiga je pripadala kardinalu Visarionu. Da, tražio je da se knjiga prepiše za njegovu ličnu upotrebu. Ovo je jedan veoma lep atlas. Ovde vidite kralja Ptolomeja, egipatskog kralja i simbole njegove vlasti. U nastavku je tekst koji je pisao grčki prepisivač Rozos. I sam Vesarion je radio na ovoj knjizi. Upisivao je geografska imena. Qu'admirent-ils ces touristes? Čemu se dive ovi turisti ako ne ostacima jednog fascinantnog sveta? Između ostalog glavu na trgu Svetog Marka i konjima Bazilike.
Venecija je odigrala ulogu savršenog režisera koji je postavio na scenu Evropski istok, onu neobičnu višeslojnu Evropu koja se oslobađa u dekoru inspirisanom Vizantijom. Katedrala Svetog Marka sadrži ne samo arhitektonske modele svojstvene Konstantinopolju, već i deo plena koji je ovde donet nakon krstaškog rata iz 1204. godine. Posle pustošenja koje su izveli krstaši i paljenja naših svetilišta, mnoge znamenitosti našeg rimskog carstva koje su krasile Konstantinopolj, kao što su bronzani konji sa ulaza u hipodrom, postavljene su u Veneciji i danas predstavljaju njen ponos. Naše carstvo svelo se na malu teritoriju, ukleštenu između Turaka i Konstantinopolja, koji je postao latinski. Strašni Enrico Dandolo, venecijanski bušti i drugi Latini smatrali su da će naše carstvo podeliti između sebe, ali nisu nadživjeli haos koji su sami izazvali. Posle nešto više od 50 godina latinske okupacije, Konstantinopolj se pretvorio u svoju senku, grad u kojem je latinski car prodavao relikvije da bi preživeo i ložio grede svoje palate da bi se ugrejao. Skoro da nije bilo stanovnika, čitave četvrti bile su u ruševinama. Unutrašnjost grada nad gradovima ličila je na selo. Ironija istorije je htela da ponovo osvajanje koje su preduzeli naši carevi podrže naši stari neprijatelji Bugari, koji su također napali Latine. Zahvaljujući Mihajlu VIII, paleologu, osnivaču istoimene dinastije, prvo smo povratili Mistru, a zatim i Konstantinopolj, juna 1261. godine. Ali nova familija nomadskih Turaka, Otomani, već je stvorila uporište u Evropi i polako nas opkoljavala, izvodeći napade i sklapajući saveze sa nekim od naših familija. Bila nam je neophodna pomoć, pošto su Turci brzo napredovali, već su bili uništili srpsko carstvo posle bitke na Kosovu. Sećam se odlazaka na zapad, kada su carevi predali i ono malo što je ostalo od prestižnih simbola vezanih za titulu rimskog cara. To je zaprepastilo moga oca koji je bio u pratnji kao ambasador. Predato je ono najvažnije. Papi je data uprava nad pravoslavnom crkvom, što su i carevi Jovan V i Jovan VIII već nudili tokom brojnih vereskih sabora, od kojih je poslednji održan u Firenci. I dalje su davane vitalne trgovačke povlastice ili mlečanima ili dženovljanima, što objašnjava da sada, tokom ove opsade, oni rukovode odbranom naših bedema. U zamenu za koncesije šta smo dobili? Podsmeh, poniženja, kao onog dana kada je Jovan VIII, paleolog, kao garanciju za dobijanje zajma od Venecijanskog senata ponudio rubine. Odgovoreno mu je da se ne može proceniti nešto što je neprocenjivo i odobren mu je samo novac dovoljan za tamošnje troškove boravka. Ili pak, u zamenu za koncesije dobijemo simboličnu pomoć, kao što je nekoliko šačica ljudi koje je poslao francuski kralj, što nije dalo nikakve rezultate. Narod Konstantinopolja nije želeo uniju sa Latinima, čak mislim da im je bio bliži religiozni žar muslimana. Zapadnjaci su smatrali da je naše carstvo postalo marginalno. Ostavili su nas da propadnemo. Tada sam rekao, više volim da u gradu vidim turski turban nego katoličku mitru, što je bilo upućeno i mojim sunarodnicima i Latinima, jer sam smatrao da je problem vereske unije već odavno bio nebitan. Turski sultan Mehmed II oko Konstantinopolja koncentriše do tada najsnažniju artiljeriju. Dobro sam poznavao njegovog oca, sa kojim sam pregovarao o miru. Nažalost, sin od svoga oca nije nasledio smisao za kompromis. Nasuprot tome, on je 1452. godine za samo 5 meseci, pored Konstantinopolja, sagradio veliko utvrđenje, koje je preseklo našu vezu sa Crnim morem. Više od mesec dana opsedao je naš grad. Njegovi topovi pravili su rupe u bedemima koje nismo uspevali da zatvorimo. Jedan germanski stručnjak za sultana je usavršio topove koje pre toga nikada nismo vidjeli. Ono što me najviše čudi kod tog mladog sultana jeste njegov pragmatičan duh otvoren za nova dostignuća. Došao je na nečuvenu ideju da veći deo svoje flote prebaci u Zlatni rog, da obiđe veliki lanac koji je sprečavao prolazak i to tako što su brodove kopnom vukli volovi po putu napravljenom od dasaka.
Taj drveni put prolazio je iza dženovljanske trgovačke četvrti Pera, tačno naspram našeg grada. Dženovljani, naši takozvani saveznici, nisu nam ništa rekli. Upravo smo saznali da je propao pokušaj da se turski brodovi zapale i oni se sada nalaze u skrovištu Zlatnog roga, tačno pod našim bedemima. Veoma sam zabrinut. Naš car Konstantin Paleolog, kome služim, pozvao me jutros na poslednji sastanak. Od našeg špijuna saznali smo da islamske trupe za 2 dana, 29. maja, pripremaju veliki napad. Carski savjet je odlučio da se sutra na ulicama organizuju svečane povorke. Tokom dana održat će se i liturgija u Svetoj Sofiji, gde ćemo svi, car, plemstvo i deo naroda, obaviti poslednji obred. Netremice posmatram letačkog izaslanika. Pokušavam da sa njim ugovorim da izvede Anu iz opkoljenog grada. Ovaj rukopis poveravam ćerki. Što se tiče mene, cara i poslednjih Rimljana, ne znam šta će sa nama biti kada sunce bude izašlo 29. maja 1453. godine i kada Turci budu krenuli u napad. To zna sam Bog. Tog 29. maja 1453. godine poslednji vizantijski car Konstantin XI hrabro je pao na bedemima Konstantinopolja branići carstvo koje se svelo na samo jedan grad. Istog dana Mehmed II je na konju ušao u Svetu Sofiju gde je zaklano mnogo ljudi koji su se sklonili pod njene svodove da bi se tu molili. Crkva je pretvorena u džamiju, ali je turski sultan poštedeo veliki deo Konstantinopolja koji je iznad svega želeo da osvoji. Od tada grad se zove Istanbul. Veliki duks, Luka Notaras, poslednji prvi ministar carstva, bio je pogubljen. Ana Notaras je uspela da stigne u Đenovu, a zatim u Veneciju, gde je sahranjena pošto je dugo poživela. Mnogo kasnije, familija Notara se vratila u Istanbul, gde su bili visoki nameštenici kako u administraciji Otomanskog carstva, tako i u pravoslavnoj crkvi. Neki su se odselili u Rumuniju. Odrastao sam u toj zemlji u doba komunizma. O prošlosti svoje porodice saznao sam kada su me roditelji poveli u obilazak manastira Moldovica i Sučevica u Karpatima, koji takođe svedoče o postojanju Vizantije i posle Vizantije. Vizantijsko nasleđe obuhvata polovinu Evrope. Idući od Atine do Moskve putem preko Bukurešta, pad Konstantinopolja u svim tim zemljama još uvek odzvanja kao nostalgija za istokom Evrope, sastavnim delom onakve Evrope kakva će tek nastati. Odabrao Siniša Aleksić, prevela Radmila Danilović, lektor Đurđina Petrović, dizajn zvuka Aleksandar Marković, čitali Marina Nikolić, Vladimir Petrović i Vladimir Mihajlović, realizacija Radio Televizija Srbije, redakcija specijalizovanih programa.